puška koju predstavljamo pripada tipu ručnog vatrenog oružja sa sistemom paljenja na kremen, zbog čega je u našem narodu ustaljen naziv za ovaj tip oružja puška kremenjača. Ovaj tip ručnog vatrenog oružja u Bosnu i Hercegovinu je došao u 17. vijeku, zbog čega se vrlo brzo počeo proizvoditi i u našim gradovima kao što su Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Travnik i Teslić. Vrlo često su cijevi i mehanizmi puške kremenjače importovani na područje Balkana, uglavnom iz sjeverne Italije, najčešće preko Albanije, te su ih lokalni majstori, tufekdžije, spajali i na karakterističan način dekorisali. Svojim umijećem i specifičnim stilom ukrašavanja bosansko-hercegovački majstori su dali poseban pečat puškama izrađenim u ovom regionu. Puška se u suštini sastoji od kundaka, cijevi i mehanizma. Dvije osnovne tehnike pri proizvodnji oružja su lijevanje i kovanje. Mala puška o kojoj govorimo pripada osmanskom periodu koje karakteriše visok stepen dekoracije. Osmanlije su preferirali izrazito ukrašene primjerke oružja koje su vrlo često koristili kao statusni simbol. Ova puška je duga 47 cm i cijelom površinom je opkovana srebrom. Ukrašena je različitim tehnikama kao što su tauširanje, inkrustacija, filigran, granulacija, iskucavanje, cizeliranje, fasetovanje crvenih korala, merdžana i pozlata, zbog koje se ovakve puške i zovu zlatke. Na gornjem dijelu kundak je ukrašen sa 3 romba, unutar kojih su ornamenti urezani crnom bojom, dok je s obje strane ovog niza umetnut po jedan crveni merdžan. Jedan merdžan je umetnut iz donje strane cijevi puške. Kundak je povijen, a vrh kundaka, koji se zove jabuka, ukrašen je većom filigranskom rozetom u sredini i 2 manjima sa strane. Inače, svi dijelovi puške su bogato ukrašeni vegetabilnim i geometrijskim ornamentima u vidu stilizovanih cvjetova, krugova i rombova. Ova puška je više ceremonijalnog karaktera jer su naši proizvođači oružja najveću pažnju poklanjali upravo estetskom izgledu samog oružja. Zbog toga su ovakve puške dugo bile sastavni dio muške narodne nošnje u Bosni i Hercegovini.